Yes, ibihe byiza rwose, gitondo cyiza kuri buri umwe wahisemo kubana natwe. Akavuga ati reka amakuru njye nyasanga aha ni kuri KTV News, ikinyamakuru cya mbere kandi urukumbi ku mubumbe kikugezaho amakuru ukiye kumva kandi ukeneye kumenya. Ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ni ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa nibyo tuba tukugezaho aho uri hose, ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, ni mu nguni zose z'isi. Rero bavandimwe, nta yindi mpamba mbasesekaranyeho uretse amakuru. Njye ndi Fagike Yinamura kuri mikro, ariko kandi reka mvuge nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu nuko ntari njyenyine, Bwana Nsanzimfura Jarimura kanuko kandi turi kumwe hano muri studio. Turaje ngo dukomoze kuri byinshi bigezweho ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Congo ndetse n'andi agezweho mu karere ka Afurika y'ibyaga bigari. Nyemerera turebera hamwe uburyo Tshisekedi yimwakuje guhemba abasirikare bari mu Burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Aba rero bacitse ku icumu rya M23, bamwe bari guhabwa ibihembo, ari nako kandi bivuga ko muri Warikare M23 cyangwa se abakomanders ba M23 baba bashimuswe na Wazalendo. Umeze ute? Meze neza cyane Bwana Fagike Yinamura. Gitondo cyiza. Igitondo cyiza kuri twese ndetse n'abadukurikiye n'inshuti zacu. Twizere ko bamerewe neza. Hanyuma se urabibona ute? Urugamba rurakomeje mu bice bitandukanye. Yego, Irucuru niho imirwano ikomeje guca ibintu. Imirwano ikomeje guca ibintu, ariko na Warikare ishyano ryaguye bya Gashyantare. Hanyuma inkuru tuza kuba twibandaho, birumvikana Tshisekedi yongeye kugaragaza ko ayo masezerano yari ingenzi. Ariko yego, mbona nubwo yagaragaje ko ari ingenzi, ariko yaciye amarenga ko FDLR akiri kumwe nayo. Yaciye amarenga ati si inyandiko mu by'ukuri ni Tshisekedi ku masezerano y'u Rwanda na Congo. Turababwira ko mu by'ukuri biravugwa ko mu Burasirazuba bw'igihugu cya Congo abasirikare bose ba Samidi Yarasi barahashize. Ikiri kuvugwa ni iki? Imibare y'abasirikare bariyo itandukanye niyo twe twari tuzi, kuko hakusanyijwe abatashye twumiwe, turabigarukaho. Hanyuma ariko ikindi nyine ubwo muri Warikare birumvikana iby'aba commanders ba M23 ngo baba bashimuswe na Wazalendo, turabigarukaho. Dukomoze ku makuru y'imirwano muri teritwari ya Rucuru. Ni imirwano ikaze hagati ya M23 na CMC yabaye kuwa mbere, tuzanyereza ritanga. Tshisekedi yijeje gukomeza gushakira ubutabera abahohotewe mu Burasirazuba bwa Congo, turabigarukaho. FARDC ibya ya ndege ya gisivile yarijyanye inkunga. Yego, FARDC yagize itya irabyemera ko ariyo yagize gute? Yego, yabyemeye kabisa, byatunguranye. Turaje rero tubigarukeho, tubive imuzini muzingo. Hanyuma tubabwire icyo u Rwanda ruvuga ku byuko M23 yaba ibana. Urumva byuko M23 yaba ibana mu by'ukuri na FDLR mu matware yayo, turabigarukaho. Indi nkuru mu Rwanda ikijyanye no gutunga imbunda. Urumva ni kimwe mu bantu benshi bibaza bati se u Rwanda mu by'ukuri rwaba rwemeje ko hari abemerewe gutunga imbunda? Ariko rero ingamba zo gutunga imbunda zakajijwe. Turakomoza muri aya makuru ku byagiye bigaragazwa nk'ibikenewe by'ibanze kugira ngo bemererwe gutunga imbunda. Gusa n'imbunda bigaragara ko zitagira wenda zarinda, ariko zitahitana imbunda. Deja u Rwanda rwarazemeye ko umuturage yayitunga, ariko hari amategeko n'amabwiriza yo kuba watunga imbunda. Turaje tubyinjiremo tubigarukeho. Hanyuma amakuru sayo gusa. Museveni yabitse umukuru wa ADF, urumva, none nyuma y'imyaka 2 byagaragaye ko uwabitswe ari muzima. Byagenze biti? Turaje tubigarukeho, tubive imuzini muzingo. Hanyuma rero buriya kuri ariya masezerano ya Congo n'u Rwanda ngo Congo yaba yaraguye mu mutego. Ese ni gute? Hari by'abasesenguzi bari kugenda bavuga bitandukanye. Ubwo kubijyanye n'amarorerwa FARDC yakoze muri Kivu y'Amajyepfo irasa iriya ndege,
turabibabwira kuko hari ibikubiye mu itangazo M23 yashyize ahagaragara, byose tubigarukeho gatanu ku kandi. Abarundi bahungiye mu Bubiligi ngo bagiye gushinga umutwe witwaje intwaro karabaye, kuraho ubutegetsi. Turare tubyinjiremo, yego, turebere hamwe n'ibyagiye bitangazwa, yego. Hanyuma rero Perezida Kagame na Grossi wa IAEA baganiriye ku kubyaza umusaruro ingufu za nucleaire. Turabigarukaho tubiveye mu ziri muzingo gatanu ku kandi. Utarambuka ni nako kandi Nduhungirehe yahamije ko Trump akwiye igihembo cy'amahoro. Yego, ati rwose u Rwanda rwo ruridekaraye ko Trump agikwiriye. Urabyuka ko na Tshisekedi Nduhungirehe yabigarutseho, kuko Trump warakifuza, aravuga ko ari umwe mu bantu bateje intambwe ikomeye cyane. U Rwanda na Congo birumvikana ko u Rwanda rwajya ku ruhande rwa Trump rukamusabira iki gihembo, ntabwo byatungurana. Reka rero aya makuru tuyave mu zindi muzingo gatanu ku kandi, twongeye kuba ikaze. Reka kandi tunabitse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone kuri uyu muyoboro, ubundi bindi nta kindi abantu bacu basabwa uretse kubiduhorera. Nyemerera duhere ku bijyanye n'aya masezerano. Yego, urumva, duhere kuri aya masezerano rwose tubabwire. Abantu benshi bafite urwikekwe n'impungenge z'uko atashyirwa mu bikorwa, ariko se koko ni iki? Gusenya FDLR n'ingamba z'ubwirinzi zashyizweho, urumva, z'u Rwanda, ibijyanye n'amabuye y'agaciro, byose Nduhungirehe yabigarutseho asobanura ibyabereye i Washington DC. Tubigarukeho. Yego, magingo ngaya amakuru ahari nuko kugeza ubu ngubu gusenya FDLR n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, amabuye y'agaciro, biri mu byo Nduhungirehe yasobanuriye imbere ya Donald Trump. Ni muri biganiro byabereye i Washington DC. Nibyo yasobanuriye Donald Trump. Yego, ubwo yakiraga minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda ndetse n'iya Congo. Iyi ni Donald Trump yagarutse ku mpamvu ayo masezerano y'amahoro azasinywa, ndetse agaragaza ko ari intambwe ikomeye. Avuga ko ibihugu byombi bikwiriye gushyira mu iherezo ku mwuka mubi umaze igihe. Ati urabizi, ati barwanye imyaka myinshi, ati kandi hakoreshwaga n'imihoro. Yego, ati ni ubugome bukomeye. Ku nshuro ya mbere rero mu myaka myinshi bagiye bagira ku nshuro ya mbere mu myaka myinshi bagiye kugira amahoro. Ati ni intambwe ikomeye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagarutse ku rugendo rwo gusinya aya masezerano, anavuga ko ari ibintu bikomeye kandi ngo bigiye gushyirwa mu bikorwa mu gihe cy'imyaka myinshi. Nduhungirehe rero yabajijwe uko byari bimeze kuri 27 Nyakanga ubwo basinyaga aya masezerano, aho isi yose yari itegereje aya masezerano, ndetse agaragaza ko afite akanyamuneza mu buryo bwose. Ati yego, kuko aya masezerano ni amateka ashobora gushyira iherezo ku ntambara imaze imyaka 30. Ati nibyo koko, ati aya masezerano ni amateka ashobora gushyira iherezo ku ntambara imaze imyaka 30. Ati nibyo koko, hashize igihe habaho ibiganiro byinshi by'ubuhuza ndetse n'amasezerano menshi yagiye asinywa. Ubwo rero kuva intambara ya kabiri yo muri Congo yarangira, bwanasanze imfura, n'amasezerano y'agahenge ya Lusaka mu mwaka w'1999, nibura ntihabuze amasezerano nk'icumi yasinywe, ariko make niyo yashyizwe mu bikorwa. Ahangaha rero bagaragaza ko ati turizeye cyane ko ku nshuro ya mbere dushobora kubona igisubizo binyuze mu buhuza bw'Abanyamerika n'uruhare rwa Qatar. Nduhungirehe we yavuze ko icyasinyiwe i Washington ni intambwe ya mbere, ni amasezerano hagati y'u Rwanda na Congo mu gihe ikibazo kijyanye na AFC M23 kizaganirwaho i Doha muri Qatar hamwe na leta ya Congo. Ubwo rero yabajijwe impamvu avuga ko hashize imyaka 30 hari intambara, niba bitumvikana nkaho u Rwanda na Congo bimaze icyo gihe cyose bihanganye. Ati oya na gato. Ati ahubwo ni imyaka 30 hari umutwe witwa FDLR, ni umutwe w'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, warakomeje gufashwa, gutungwa no gushyigikirwa n'ubutegetsi butandukanye bwa Congo, kandi inshuro nyinshi wagerageje guhindanya
no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ati niyo mpamvu twagiye dushyiraho ingamba z'ubwirinzi kandi kurandura burundu abarwanyi bawo ni kimwe mu by'ingenzi biri mu masezerano ya Washington. Kimwe mu bintu byagarutsweho cyane muri iki gihe cy'amasezerano na mbere yayo ni ibijyanye n'ingamba z'u Rwanda rwashyizeho z'ubwirinzi. Leta ya Kongo ibyita ko ari ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwayo, ariko u Rwanda rwo rugasobanura ko ari ingamba zigamije kurinda imipaka y'u Rwanda. Nduhungire kandi yanabajijwe igihe izo ngamba zizavanwaho, ati ndabashishikariza kongera kureba mu nyandiko ya CONOPS yego cyangwa ni concept des opérations yiyemejwe mu biganiro bya Rwanda tariki 31 Ukwakira 2024. Ariko ndabyibuka yasobanuraga neza ko kurandura umutwe wa FDLR ari byo bizatanga inzira yo guhagarika imirwano cyangwa se gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Ubwo rero n'amasezerano Nduhungire yavuze ati twarasinye i Washington, ati nayo ntacyo atandukaniyeho n'ibyo. Yavuze ko rero kandi amasezerano ya Washington agena kugira ngo ingamba ziveho bigomba guterwa nuko FDLR yasenwa, ndetse yavuze ko kandi ari inshingano z'impande zombi kugena uburyo bukwiye kandi buboneye bwo kurandura uyu mutwe wa FDLR. Yego. Nduhungire kandi yongeye gukurira inzira ku murima, abibwira ko u Rwanda rushobora kuganira na FDLR. Ati mbisubiyemo, FDLR igomba kurandurwa. Ati ni umutwe wakoze jenoside wishe abarenga miliyoni mu gihugu cyacu, ni umutwe ushyigikiwe na leta ya Kinshasa ndetse bakanabishyira mu bikorwa ndetse banashyizwe mu ngabo za FARDC. Urumva ko rero kuba uyu mutwe nk'uyu washyirwa mu ngabo za leta ni ikibazo gikomeye. Ati ntabwo ari twe twenyine tubivuga, kuko n'imiryango mpuzamahanga irimo umuryango w'abibumbye warabigaragaje ko FDLR ikwiye kurandurwa. Ati nibyo byatuma u Rwanda narwo rukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Ku bijyanye rero n'igihe ibiganiro byamaze, Nduhungirehe aganira na Jeune Afrique yabajijwe niba nyine ibi biganiro igihe byamaze byaba byaranyuze impande zombi, avuga ko ibi biganiro bitabaye igihe gito. Ati twari mu ngingo nyinshi, ati twari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ati yadushyiragaho igitutu kugira ngo dusinye aya masezerano. Ati oya na gato, iminsi igera kuri 3 yose twayimaze Washington DC tugirana ibiganiro birambuye ku ngingo ku yindi. Ati kandi twatoyemo byinshi, ati kandi twungukiyemo ubutumwa binyuze mu buhuza. Ku bijyanye rero n'amabuye y'agaciro, Nduhungire n'ibyo yabivuzeho. Ati ni amasezerano ya Washington DC arimo n'igice cy'ubukungu, aho ibihugu byombi byemeranyije ku guteza imbere imishinga ibyara inyungu ifitiye abaturage akamaro. Nduhungire kandi yanabajijwe niba hari ibigo by'abanyamerika bizajya bikura amabuye y'agaciro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bikayatunganyiriza mu Rwanda. Ati icyambere nshaka kuvuga nuko icyo gihe cy'ubukungu kitari kirimo ibindi biganiro byabayeho. Ati ariko ni igice cy'ingenzi cyane muri ayo masezerano. Ati hari n'ibijyanye no kwihuza kw'akarere n'ishoramari rihuriweho rizaba inyungu zituruka ku mahoro. Ati ibyo ni ingenzi cyane kandi bigomba kuba ishingiro ryacu mu gukomeza kubaka umutekano n'iterambere mu karere. Abajijwe kandi niba ibyo bivuze ko amabuye y'agaciro azavanwa muri Kongo hanyuma agatunganyirizwa mu Rwanda, asubiza ko ati ibyo ni ibisobanuro bitaranozwa neza. Ati bizashyirwa mu bikorwa muri aya masezerano yihariye azakurikira. Bishoboka ko rero Donald Trump mu gihe azaba yahurije hamwe Paul Kagame na Tshisekedi, iyi ngingo mbona itaranonosowe neza, bashobora kuba ariyo baziga kuko deja Trump yatanze invitation ku bakuru b'ibihugu byombi, ahereye kuri Perezida Paul Kagame. Nkeka ko biza gushoboka ko n'ubundi baraza kuboneka tariki 27 z'uku kwezi kwa Nyakanga nibwo dutegereje mu by'ukuri ibiganiro cyangwa se umuhuro wa Perezida Kagame na Tshisekedi. N'ubundi bazakomeza kuri amasezerano, tuzabwirwa byinshi cyangwa se tuzamenya byinshi. Hanyuma ariko mbere gato birashoboka ko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa nawe wanagaragaje ko yishimiye yari amasezerano, yagaragaje ko rwose azagerageza guhuza abakuru b'ibihugu byombi.
agaragaza ko afite inyota rwose. Yego, Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe rero yanakomoje ku bijyanye, urabizi ko mu minsi ishize Trump nibwo yavugaga ko iri igihembo cy'abaharaniye amahoro ku isi cyitiriwe Nobel, ni Nobel Peace Prize, urumva nyuma yo gufasha u Rwanda na Congo gusinya ariya masezerano. Ibyo bitangaje n'ubundi mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikinyamakuru cyo muri Amerika Breitbart News. Nduhungirehe yashimangiye ko Trump agikwiye, aravuga ati rwose birakwiye, ati umuntu ubashije gutuma iki kibazo cy'umutekano muke cyari mu burasirazuba bwa Congo kibonerwa umuti akwiriye igihembo cya Nobel kuko akemuye ikibazo cyari kimaze imyaka irenga 30. Yagize ati amakimbirane y'umurasirazuba bwa Congo niyo yamaze imyaka myinshi ku mugabane, amaze imyaka 30. Hari umutwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi umaze icyo gihe cyose uhungabanya igihugu cyacu. Rero umuntu wese harimo na Trump ushobora gutuma ayo makimbirane arangira. Umuntu wese ushobora gutuma ayo makimbirane arangira akwiye igihembo cya Nobel Peace Prize. Urumva ko rero ni ibyo ngibyo. Hanyuma Tshisekedi ariko nawe icyo yavuze kuri aya masezerano nyuma yuko rwose nabwo mbere araganirije abanyekongo nyuma y'isinywa ryari amasezerano, Tshisekedi yayakomojeho rwose avuga ko yizeye, yagaragaje ko yizeye ko aya masezerano igihugu cye cyasinye n'u Rwanda ashobora kugarura amahoro n'umutekano. Tariki ya 27 Kamena 2025 nibwo u Rwanda na Congo basinye amasezerano. Rero avuga ko rero iri ni ijambo yagejeje ku banyekongo tariki ya 30 Kamena ubwo igihugu cya Congo kizizaga ku nshuro 35 ubwigenge. Tshisekedi yavuze ko amasezerano ari intambwe ikomeye yo guhagarika amakimbirane amaze imyaka 30. Yagize ati hashize iminsi Washington DC iri kubigiramo uruhare, ati rwose ayo masezerano yabaye mu buryo bwiza ndetse agiye guhagarika amakimbirane yateye ububabare abo mu burasirazuba bwa Congo kuva mu myaka 30 ishize, agatera n'impfu amamiliyoni y'abantu agahunga. Tshisekedi avuga ko ayo masezerano yafunguye ngo n'amasezerano yafunguye ibihe bishya by'ubufatanye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no muri Afurika muri rusange. Ashimangira ko ubutegetsi bwa Amerika bwafashije ibi bihugu byombi. Tshisekedi kandi yanagaragaje ko aya masezerano arenze kuba inyandiko kuko ngari icyizere cy'amahoro ku batuye mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'ibibazo bimaze igihe byarugarije iyi ntara ya Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo. Ati ntabwo aya masezerano ari inyandiko gusa, ati ni icyizere cy'amahoro ku batuye mu mujyi wa Goma, Bukavu, Rucuro, Masisi, Nyiragongo, Rubero, Ituri ndetse n'ibindi bice byibasiwe n'intambara. Aya masezerano kandi yubakiye ku buryo u Rwanda na Congo byumvikanye mu biganiro byabereye i Rwanda muri Angola mu mwaka ushize, urabyibuka. Rero ibyo minisitiri ushinzwe ubucuruzi bwo hanze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'abaye guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru Julien Paluku yasimbuyemo yasisubiyemo. Ibyo minisitiri ushinzwe ubucuruzi bwo hanze muri Congo wanabaye guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru yitwa Julien Paluku yasubiyemo ku ya 30 Kamena 2025 avuga ko FDLR ari ikinyoma kimaze imyaka 30 agamije kugaragaza ko uyu mutwe utabaho. Byarashoberanye. Hanyuma urumva Talamu mpaye amakuru ahangaha. Yego, Talamu mpaye amakuru akomeye cyane, komeye kabisa. Hanyuma ubwo tutarava ku kijyanye n'ayo masezerano, hari abari kuvuga ko Congo yaguye mu mutego ibi bintu yasinye cyangwa se ayo masezerano yasinye ngo yarahubutse, ngo yituye mu mutego. Ibintu byose aho zivuga ntago turebwa n'ibijyanye n'umutwe wa FDL, ntago tubizi. Gusinya ku burandura ngo ni ikibazo gikomeye kuko urabizi nyuma y'isinywa ryari amasezerano hagomba gukurikiraho intambwe zo kuyashyira mu bikorwa kandi bigomba gukorwa ingingo ku yindi kuko twasanze ari ingingo 9. Urumva ubwo rero uburyo bizagenda bikorwamo hari mu by'ukuri hari uburyo ibihugu byombi bizahuza ibikorwa. Uburyo rero ngo buzakorana na komite ishinzwe gukurikirana ihuriweho izaba inarimo umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU, irimo Amerika ndetse na Qatar. Urumva inama yayo ya mbere rero igomba kuba bitarenze ku itariki ya 11 Nyakanga 2025
2025. Hari ibintu bibiri byihutirwa Kongo ngo igomba gukemura mbere y'ibindi. Kurandura umutwe wa FDLR, umutwe w'iterabwoba urimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ni icyambere. Urumva? Kuko uyu mutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda urabangamye. Kandi kuba ubangamiye iki gihugu cy'u Rwanda aricyo cyasinyanye amasezerano na Kinshasa, urumva niba Kinshasa igomba kuyubahiriza nk'uko nayo ibivuga. Nubwo ejo Kayikwamba yavuze ko bitaba nta tegeko rihanuza ngo nta ngingo ihana uzagira gute utazayubahiriza, ariko biragaragara ko Kinshasa yasinyiye gusenya FDLR. Yego. Kandi mu bihe byashize ubwo FDLR yarwanaga, hari umwe mu batangabuhamya wayibayemo aza kuza hano mu Rwanda. Yavuze ko FDLR burya ngo yihawe ibikoresho bimwe irabikoresha ibindi ikabibika. Ivuga iti ubwo se Kinshasa dutengushye twakwirwanira dute? Yego. Urumva buriya FDLR nayo yari ibizi ko ishaka kuzagambanirwa. Baravuga ati noneho reka tujye dukoresha ibikoresho bimwe na bimwe mu byanatumye ngo urugamba rugenda nabi ntaho batsinda na hamwe, ngo hari ibikoresho bagiye batsimba babika bagakoresha biki. Ubwo rero FDLR ahanga ahiri maginga ishaka kubiri gutekereza kwirwanaho cyane rwose. Noneho rero yego, ubwo urumva ko mu gusenya FDLR hazaba harimo nyine icyiciro cya mbere cy'imyiteguro kizamara ibyumweru 2, bivuze ko bagomba kumenya ahantu hose abarwanyi baherereye no gusangira amakuru hagati y'impande zombi zirebwa n'iki kibazo, ubwo n'u Rwanda na Kongo. Kandi wabyumvise ko hazaba harimo mu by'ukuri itsinda ry'inararibonye, hazaba harimo Amerika, harimo Qatar. Urumva u Rwanda na Kongo basangiye mu by'ukuri iyo nshingano, urumva ko bitoroshye. Ubwo rero hanyuma ibikorwa bizatangira, maze mu mezi 3 hazaba guhagarika abo barwanyi no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, aho hazakurikiraho operation ihuriho ya FARDC na RDF, iyo izaba igamije gusuzuma neza ko Kongo yamazeho burundu bari abarwanyi bo muri FDLR. Ese twiteguye kubona FDLR, FARDC na RDF bari gukorana mu operation? Biragoye. Biragoye pe. Biragoye ko Kinshasa FDLR rwose ifata mu buryo butangaje. Yego. Hanyuma rero ku kibazo cy'ubukungu hateganyijwe indi gahunda. Ku itariki 27 Nzeri hari gahunda yo guhuza ubukungu mu karere igomba gutangazwa. Ikigamijwe ni ugushimangira ubufatanye ku mutungo kamere, ubucuruzi n'ishoramari ryambukiranya imipaka. Nyamara nubwo biruko, ariko umutwe wa M23 ntabwo wigeze, urumva, ntabwo wigeze utumirwa muri ibi biganiro, kandi ni uri kurwana, kandi urasabwa guhagarika. Yego, mu gihe mu mpera za 2021 no mu ntangiriro za 2022 wongeye kubura imirwano, ubura intwaro mu burasirazuba bwa Kongo urarwana bigarura uduce twinshi two muri intara Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Rero bizwi ko ikibazo cy'uyu mutwe cyoherejwe i Doha muri Qatar, aho kiri gukemurirwa, aho ibiganiro bikomeje kandi bikaba bigamije kugera ku bwumvikane hagati y'impande zombi. Nubwo ujya kubona ngo byazambye, byanze, ngo intumwa zaje, byazambye, byanze gucamo, ariko nubundi amaherezo y'inzira abenshi batangiye kubona ko ari mu nzu. Niba u Rwanda na Kongo basinye amasezerano, baravuga ko Kongo na M23 nabo bazatera intambwe kandi ishimishije. Hanyuma rero nivyo ngibyo twavuga kuri aya masezerano. Yego, reka wenda dutege Kinshasa, twitega agatego, turebe ko aya masezerano y'uze zayemera, kuko yagiye inengwa kenshi. Yego, gutenguha ibiganiro byabaga, ibiganiro byarategurwaga bikemezwa, bikaba byapanzwe, ariko nyuma igihe cyo kubahiriza amasezerano yego yasinyiwe bikananirana, bikagorana, ikigira nkaho itayasinye. Indi nkuru twagarukaho, guverinoma y'u Rwanda hari amakuru avugaga ko mu bice umutwe wa M23 ugenzura ngo haba harimo abarwanyi ba FDLR bahaba. Yabinyomoje igaragaza ko ibyo bidashoboka bitewe nuko abarwanyi buriya mutwe bamaze kwinjizwa mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe ku kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Iki kiganiro cyakurikiye amasezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo byasinyanye n'ubundi.
imwe mu ngingo ikubiye muri aya masezerano rero urumva twagiye tuzigarukaho nuko leta ya Kongo igomba gusenyera mutwe twaje intwaro FDLR bigakurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Ngaho ibaze baravuga ko ubwo se M23 yasangira ibirindura na FDLR. Kongo ivuga ko u Rwanda rushyigikira FDLR, noneho ku Rwanda rushyigikira M23. U Rwanda narwo rukavuga ko rushyigikira yego ko Kongo ishyigikira FDLR. Mbwira uburyo iyo mitwe yabarizwa mu bice bimwe. Ni nko gushaka kugaragaza ko ibice FDLR zica zigakiza, zicamo zikasahura, zikangiza ibikorwa remezo, zikabangamira abaturage, zikabarya. Ni nko kugaragaza ko M23 bihari rebera. Abavuga ko hari ibirindiro baba basangira. Rero Nduhungirehe yagaragaje ukuri ko byanze bikunze uriya mutwe ugomba gusenywa wa FDLR, bijyanye no kuba leta ya Kongo nayo yemera ko uteje ikibazo, nubwo ku rundi ruhande yawinjije mu ngabo zayo. Agira ati FDLR ni ingabo zishyigikiwe na guverinoma ya Kongo, ndetse yemwe zinjijwe no muri FARDC, yemwe na raporo za Loni zirabivuga. U Rwanda rero si rwo rwonyine rubivuga. Ati ni ngombwa gusenya FDLR. Guverinoma ya Kongo yemera ko FDLR ari ikibazo gikwiye gusenywa, ibizaba inzira yo gukuraho ingamba zacu z'ubwirinzi. Minisitiri Nduhungirehe rero akora yanyomoje ibyuko abarwanyi ba FDLR baba bari mu bice bigenzurwa na M23 nk'uko amakuru abivuga, by'umwihariko mu bice by'intara Kivu y'Amajyaruguru. Agira ati FDLR ntiziri mu matware ya M23 kubera ko FDLR zinjijwe mu gisirikare cya Kongo, ndetse zikaba zikorana n'ingabo za Kongo. Ati ni gute wavuga ko FDLR iri mu bice bigenzurwa na M23? Ati FDLR zikorana na FARDC. Ati FARDC iri mu bice bigenzurwa na M23. Ati impamvu nuko FDLR yinjijwe muri FARDC kandi barakorana. Ati rero kuvuga ngo FDLR iri mu bice bigenzurwa na M23 sinsobanukirwa neza ibyo muvuga. Ubwo rero abajijwe aho FDLR yaba iherereye, Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze ko rwose ako ari akazi katareba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ko ahubwo ibyo bizamenywa n'urwego mpuzamahanga ruhuriweho n'abashinzwe ubutasi mu ngabo z'u Rwanda n'iza Kongo. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga minsi ishize urabyibuka aherutse gutangaza ko FDLR ifite abarwanyi babarirwa hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10, bakaba bari mu bice bitandukanye by'intara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ndetse no mu ishyamba rya Kibira ryo mu gihugu cy'u Burundi. Yego Twagiye rero indi nkuru twakomozaho tubabwire ko Tshisekedi yijeje abanyekongo bagizweho ingaruka n'intambara cyangwa se abahohotewe mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Yavuze ko guverinoma izakomeza gushikama mu gusaba abaturage no ndabivuga gute, no gusaba kubariza abahuye n'ubugizi bwa nabi bwakorewe mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo amasezerano y'amahoro yasinywe vuba aha n'u Rwanda, ariko ngo abagiriwe nabi rwose azakomeza kugenda bavuganira. Yego ni ijambo n'ubundi yagejeje ku banyekongo kuri 30 Kamena 2025, aho yavuze ko igihugu rwose n'ubundi muri ya muhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 35 igihugu kivuye mu butegetsi ngo bw'abakoloni b'Ababiligi. Tshisekedi yavuze ko ngo amasezerano yasinywe i Washington kuri iriya tariki ya 27 twaza tugaruka ngo atangiza ibyiringiro ngo bitigeze bibaho by'amahoro ku banyekongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Atangiza n'amasezerano atangiza ibyiringiro bitigeze bibaho. Nawe yashimangiye ko ari amasezerano yari ingenzi kabisa. Rero akomeza agira ati yego, ati rwose aratangaza nyine ibi bihe by'amahoro. Ati ni ibihe birambye ndetse n'ubufatanye bw'akarere ndetse no gutera imbere. Ati rwose ibi byose tugomba kubisangira, ndetse kandi yongeye kugaragaza ko ashaka kumenya icyo abanyekongo bashaka ndetse ngo no kubagarurira icyubahiro. Ati ariko n'amahoro murayakeneye. Ati nubwo ari agaciro kacu. Akomeje rero avuga ko kugeza ubu ngubu bisaba ubwitange budacogora bwa buri wese ndetse na guverinoma utibagiwe n'abaturage ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo bashyire hamwe. Perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeza agira ati turakomeza gusa ubutabera buhabwa abashotoye. Turakomeza gusaba ko ubutabera
ubutabera bwahabwa abahohotewe kandi n'abagize uruhare muri ubu bugizi bwa nabi. Tshisekedi avuze ko rero icyifuzo cya guverinoma kidashidikanywaho kandi ni ukugarura ubutegetsi bwa leta mu gihugu hose no guharanira ko habaho amahoro nyayo arambye kandi asangiwe mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Tshisekedi kandi yanashimye uruhare rwa Amerika na Qatar mu buhuza batangije mu biganiro biri kubera impande n'impande. Umuyobozi cyangwa coordinateur wa AFC M23 Colonel Nanga yavuze ko gufata ibibazo biri muri Kongo ngari amakimbirane gusa hagati y'u Rwanda na Kongo ati ni ugutenguhwa kutakwemerwa. Ati rwose kugaragaza ko u Rwanda na Kongo ari byo bishyamiranye ugasaba M23 guhagarika imirwano, yego ati no gutenguha rwose ngo kutakwemerwa. Ku kibuga cy'imirwano tunyarukireyo naho turebere hamwe Rucuru CMC Nyatura na M23 muri Bwito bongeye gukozanyaho kuva ku wa mbere bararwanye no ku wa kabiri bongeye gukozanyaho deja. Mu bigaragara ahangaha muri sheferi ya Bwito muri Rucuru haracyari abazalendo kandi benshi bazi n'amatware ya M23, bazi ibice M23 ibarizwamo kuko muri sheferi ya Bwito humvikanye imirwano ikomeye tariki 30 bahuye n'umunsi ngutoroshye bwo Republika Demokarasi ya Kongo bwo n'ingabo zayo cyangwa se abarwana ku ruhande rwayo bahanganye bikomeye na M23, ariko iki gihugu kizihizaga none imyaka 65 imaze ishize kibonye ubwigenge. Iyi mirwano ikaze yadutse kuva mu rukerera hagati ya AFC ni AFC 23 n'abarwanyi b'abazalendo bo mu ihuriro rya CMC cyangwa se Collectif de Mouvement pour le Changement. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko iyi mirwano yabereye ahitwa Munguli muri groupement ya Kihondo na Kikuro muri groupement ya Tongo. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwumvikanye muri ako gace guhera amasaha ya 12 z'igitondo ku isaha yaho. Iyi mirwano yo kuwa mbere kandi ngo yaje nyuma ya weekend n'ubundi yaranzwe n'imirwano ikomeye y'ingabo zombi zihanganye. Kuwa gatandatu ku cyumweru hose bararwanye ibice bya Birambizo nibyo byumvikanyemo intwaro ziremereye n'izoroheje ahitwa Karambi muri groupement ya Bukombo ndetse no mu gice kimwe cya groupement ya Kihondo naho habereye imirwano ikaze. Kuwa kabiri ahangaha nkuko nahoze mbona batuyeyo babitangariza Radio Okapi, ahangaha Karambi umujyi wa Karambi ngo habaye imirwano ikomeye ku munsi w'ejo kwa kabiri masaha ya 2 n'igice z'igitondo, saa 12 zuzuye kugera saa 2 n'igice z'igitondo bararwanye ndetse ngo hiciwe abazalendo bagera kuri 6 hafatwe n'ibikoresho izi mbona z'amamashini gun zigera kuri 3. Hanyuma biravuga ko iyi mirwano mu byumweru birenga 4 bishize wigeze wumva Rucuri buramirwana inkuru y'imirwano? Oya, Rucuri hamaze iminsi hari imirwano. Muri izi groupement zigera kuri 4 ubwo sheferi ya Bwito zo muri sheferi ya Bwito arizo Bambo, Tongo, Bukombo na Kihondo habaye imirwano nkeka ko ari imirwano simusiga mu byukuri. Ubwo rero n'uburi imirwano yasigaga M23 yigaruriye uduce urumva kuko ni imirwano yateye abantu benshi guhunga. Abaturage barirwa mu magana bahungiye muri groupement ya Bashali Mukoto mu gihe abandi bahungiye by'agateganyo i Bukombo cyangwa se bahungira no mu bihuru. Urumva ko biba bitoroshye na gato. Hanyuma tubwire Warikare byagenze bite? Warikare ibintu byongeye guhindura isura, urugamba ntabwo rworoshye ndetse ishyano ryacitse umurizo. Abakomandazi ba M23 bashimuswe n'abazalendo. Ubundi ibi ntabwo bisanzwe. Ndetse ibi byabereye muri teritwari ya Warikare n'ubundi rishimutwa ry'aba bakomando ba M23 bagera kuri 2. Ibi byabereye muri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Warikare ndetse n'ahitwa Misinga. Amakuru rero kugeza ubu aravuga ko bashimuswe n'abazalendo, bashimuswe mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere tariki 30/2025 ubwo bari bageze mu gace gahuza gace gahuza imidugudu ya Kilumbulumbu ndetse na Muli
muri ubwo bari bari mu rugendo bagenda. Amakuru kugeza ubu ngubu aravuga ko abahagarariye sosiyete sivile muri aka gace bavuga ko aya makuru kabisa ngo bavuga ko nyine badashaka ko imyirondoro yabitangazwa, ariko bakagaragaza ko ngo abasirikare ba M23 rwose ngo bashimutwa n'abazalendo, ati kandi bari abasirikare bakuru ba M23. Ntacyo rero kugeza ubu M23 irabitangazaho cyangwa ngo igire amakuru isohora kuri bo, ariko kugeza ubu makuru aravuga ko ingabo za M23 zakoze umukwabo mu mashyamba ya Kilumbulumbu ndetse na muri mu rwego rwo guhiga aba bashimuse abayobozi babo, gusa ntibagira n'umwe babona muri ibi bice. Urumva ko n'ubundi ibintu bitoroshye, hategerejwe se M23 iraza kubireberera irakora iki? Nese ko kabazalendo nese habaye imirwano se? Nta mirwano yabaye, gusa habaye ishimutwa ry'aba bayobozi cyangwa aba commanders ba M23 bakuru. Bashimutiwe se kuri tele? Bashimutiwe ubwo bari bari kwigendera mu nzira. Ikamakuru avuga ubwo nama usese abaturage baba barahanga bagambanye. Bari bari mu birindiro byabo. Nyine bari bari mu bice bari kugenzura. Abazalendo babinjirana bate? Abazalendo sinzo babasanze. Twikomereze. Ndayishimiye yahembye abasirikare bari ku rugamba. Ngo bacitse ku icumu. Evaristo. Ndayishimiye w'u Burundi kuri wa kabiri yahembye abasirikare ni 3. Ribaze mu basirikare bagiye hariya yahembye 3. Urumva bari mubo Burundi bwari bwarohereje kurwana muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba basirikare bari mubabarirwa mu bihumbi. Uburundi bwari bwaroheje kurwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mu ntambara barwaramo n'umutwa M23. Amakuru avuga ko Uburundi bwatakarije abasirikare benshi mu ntambara zabereye muri Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mwaka ushize, ndetse gutsindwa kw'ingabo zabwo FARDC, FDLR, SADC na Wazalendo n'abacanshuro ngo kwatumye M23 yigarurira ibice bitandukanye by'intara za Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko imijyi ya Goma na Bukavu. Kuri wa kabiri rero ubwo kuri stade Intwari i Bujumbura haberaga ibirori by'isabukuru y'imyaka 63 Uburundi bumaze bubonye ubwigenge, nibwo President Ndayishimiye yahembye bari abasirikare. Abo yahembye ni Captain Habarugira Aimable, Lieutenant Ndayisaba Richard ndetse na Corporal Chief Ningaza Richard kubera uruhare bagize mu bitero ingabo z'u Burundi zagabye muri Republika Demokarasi ya Kongo. Captain Habarugira na Lieutenant Ndayisaba buri umwe yari yambitswe umudari ndetse anahembwa miliyoni enye z'amafaranga y'amarundi, naho mugenzi wabo ahembwa miliyoni 3. Hanyuma rero Ndayishimiye yavuze ko bari abasirikare barwanyije umwanzi w'u Burundi, batuma mu by'ukuri ngo batuma atinjirana iki gihugu. Ati aba mubona bahagarariye igihugu twarabatumye kugira ngo bajye kurwanya umwanzi ataratwinjirana. Ati murabizi ko umwanzi yashakaga kutwinjirana aciye muri Kongo, baragiye baritanga bimwe bikomeye. Ati ntawabihakana nubwo bari kumwe. Ati nubwo bari kumwe n'abandi, aba baritanze kurusha abandi ku buryo rwose uyu munsi niba ufite amahoro nuko bafite abo batinya. Twese twibuke ko igihugu cy'u Burundi kigomba kuva mu gasuzuguro. Usibye bari abasirikare rero, President Evariste Ndayishimiye yanahembye Lieutenant Colonel muri police y'u Burundi witwa ngo Audace Mugisha, usanzwe akorera muri komine ya Kabarore ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda, kubera uruhare ngo yagize mu gukumira amagendu y'amabuye y'agaciro n'ikawa. Uyahembwe miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Uyahembwe miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Make cyane rwose. Lieutenant Colonel muri police y'u Burundi. Hanyuma rero amakuru y'u Burundi tuyavireho rimwe tubwire ngo Uburundi bushobora kuba bugiye kurwanywa n'undi mutwe mushya, kuko ngo abarundi bahungiye mu Birigi bagiye gushinga umutwe witwaje intwaro. Yego, n'abanyapolitike b'abarundi baba mu Birigi batangaje ko bagiye kurwanya ubutegetsi bw'u Burundi bakoresheje intwaro mu kwamagana
imigendekere y'amatora y'abadepite n'inzego z'ibanze yabaye muri Kamena 2025. Abiyemeje kurwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ni Kofor Arusha. Ni Kofor Arusha, iri ni ishyaka riharanira Sifor Arusha. Yego. Ni ishyaka riharanira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha, CN Ingeri, ya Rugamba ndetse na MAP Burundi Buhire. Witwa Frederic Bavuginyumvira wabaye vice perezida w'u Burundi kuva muri 1998 kugeza muri 2001, akanabona perezida w'iri shyaka, yatangaje ko impamvu we na bagenzi be bigemeje gufata intwaro ari uko babonye igihugu cyabo kiri mu mage. Umunyapolitiki kandi uyu Bavuginyumvira yagize ati, turebye uko ibintu bimeze, ati ibi byatuma abantu batavuga ati bavuga ko icyatuma dufata intwaro cyumvikana. Ati turebeye hamwe ibyabaye. Uyu Bavuginyumvira yasobanuye ko rero abanyapolitike bahungiye mu Bubiligi bagiye gushaka abantu bafatikanya nabo mu rugamba barimo, ndetse bakajya imbere ngo y'Abarundi. Ati tugiye gushaka abari hagati mu gihugu bemera kubabarana natwe, ati kandi nabemera kwizirika umukanda, ati bakemera gupfira igihugu cyabo kugira ngo mu by'ukuri tukigarurire. Ati kuko abene gihugu rwose bafite ubutegetsi butariho, ati kandi bubabangamira ndetse bubakandamiza. Leta y'u Burundi isanzwe irwanywa n'umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara ndetse na Forebu muri Gashyantare 2025, ubwo uyu mutwe wa Forebu FRB Abarundi nawo rero watangaje ko wihuje na UPR ndetse na UPF kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye w'u Burundi. Imitwara y'ikira ubwo babaye imitwe ingahe? Imitwe 4. uze kumbwira. Mu burasirazuba bwa Kongo kandi haravugwa byinshi. Tubwira iby'abasirikare ba SADC bamaze gushira mu burasirazuba bwa Kongo kuva tariki 28 z'ukwezi gushize. Nibwo nta nkuru nta musadek usigaye. Yego, nibwo byamenyekanye ko bashize. Gusa turatangazwa n'umubare mbona ngo bakusanyije wabatashye, ntabwo rero twari tuzi bose hamwe. Yego, icyiciro cya nyuma cyatashye ku 28 n'ubundi nkuko babivugaga. Gitakigizwe n'abasirikare 578. Yego, batashye banyujijwe ku butaka bw'u Rwanda bavana mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe icyiciro cya mbere urabyuka cyatashye ku 29 Mata 2025, kigizwe n'imodoka 13 zirimo ibikoresho bya gisirikare, abasirikare 57 babiherekeje. Kugeza ubu rero amakuru atugeraho, Bwana Fagi Kayinamura aratubwira ko SADC yose cyangwa abasirikare hamwe bose batashye banyujijwe ku mupaka w'u Rwanda. Ati ni abasirikare 2707. Yego, aba bose nibo bari mu burasirazuba bwa Kongo. Ati rero aba bose ntibajyaga ku biro by'abinjira n'abasohoka ngo batereshe kashi ku mpapuro zabo z'inzira, ahubwo boherezaga bamwe muri abo akaba ari bo bajya gukoresha ino checking. Yego, kubera rero ikimwaro n'izindi mpamvu. Deja babasirikare bagiraga ku 2777 bavugaga 3 kubera kubera ikimwaro. Kubera ikitwa ikimwaro, buri ikimwaro ni kibi cyane, ndetse n'impamvu za diplomasi hagati y'ibihugu, nicyo cyatumaga abasirikare batigaragaza. Magingo izi ngabo kandi za SADC ahubwo ngo guteresha kashe ngo bamwe bangaga kugenda ugasanga nk'abasirikare 10 bagiye guteresherezwa kashe n'umusirikare umwe. Yego, magingo izi ngabo kandi nta muntu wari wemerewe kuzifotora ku ruhande rw'u Rwanda. Yego, dore ko kugeza uyu munsi nta foto izwi baba barafotowe ku mupaka cyangwa mu gice cy'umujyi wa Gisenyi. Yego, irajya ahagaragara. Imodoka zitwara aba basirikare uretse ariya mavideo yagiye afatwa n'abaturage bazibona babonaga ziriya ritiko. Yego, nawe ubundi ntabwo twakabaye twaramenye ibyo ari byo. magingo nga rero batwarwaga na ritiko zibavana i Rubavu ku mupaka
zibakomezanya nyine mu Rwanda zikabambutsa mu buryo bukomeye bakabashyikiriza i Kigali bagakomereza muri Tanzania. Icyiciro cya nyuma cy'abasirikare ba SADC nibwo cyahagurutse Rubavu ku ya 28 ku mupaka w'u Rwanda na Kongo kigizwe n'abasirikare 576. Ku nshuro ya nyuma hatashye 576 bari muri Ritiko 15 ndetse harimo Abanyafurika y'Epfo 253, Abanyatanzania 206 ndetse n'Abanyamalawi 117. Ahantu hose Afurika y'Epfo n'ibiri hejuru umubare. Yego, hanyuma SADC icyo ikimwaro leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, muri Minisiteri nyirizina y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubutegetsi bw'Igihugu murambabarira, yashyizeho amabwiriza mashya. Ni amabwiriza agenga ikoreshwa n'itumizwa n'icuruzwa n'ububiko bw'imbunda zidahitana abantu hamwe n'ibyazo bikenerwa. Ishyiraho uburyo bukakaye bwo kuzigenzura no kuzitunga. Ntabwo bizaba ari ibintu byoroshye, ntabwo uzaba ugenda nk'ugiye kugura ikaramu, urumva. Ni amabwiriza yashyizweho hashingiwe ku iteka rya Minisitiri w'Intebe ryo mwaka wa 2022, akaba ateganya ko umuntu ku giti cye cyangwa ikigo cy'ubucuruzi bifuza kugira aho bahurira n'izi mbunda bagomba gusaba uburenganzira bwihariye kandi bagakurikiza amategeko ahamye. Imbunda zidahitana abantu ni intwaro zikorwa ku buryo zitagira uwo zibangamira cyangwa se ku buryo zimuhagarika mu gihe gito, ariko ntago zamuhitana. Zikunze gukoreshwa mu rwego rwo kugenzura inyamaswa mu mikino, imurikagurisha cyangwa se mu bikorwa bimwe by'umutekano w'imbere mu gihugu. Ubwo rero amabwiriza mashya yemeje ko hari inzego ebyiri za leta zahawe ububasha bwo kugenzura iby'izi mbunda. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ashinzwe gutanga impushya zijyanye n'itumanaho mpuzamahanga ry'izi mbunda n'ibikoresho byazo, kuzitumiza, kuzohereza hanze, kuzicururiza hanze cyangwa se kuzitambutsa. Umugenzuzi mukuru wa polisi y'u Rwanda ushinzwe gutanga impushya zo kuzitunga, kuzikoresha, kuzitumiza cyangwa se kuzishyikiriza abandi mu gihugu, ubwo niwe ufite izi nshingano. Noneho rero usaba agomba gutanga ibyangombwa birimo ibaruwa isaba yanditse mu nyandiko, indangamuntu cyangwa pasiporo ku bantu bafite imyaka 21 kuzamura, icyemezo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyemejwe n'umuganga ubifitiye ububasha, icyemezo cy'uko atigeze akora ibyaha gitangwa na polisi. Ubwo rero abacuruzi bagomba kugaragaza kandi ko bafite aho babika izi mbunda hizewe n'abakozi bafite ubumenyi mu kuzitwara. Izi mpushya rero kandi Bwana Jarimura ngo zigomba kugaragaza ibisobanuro birambuye biri mu bwoko n'ingano y'imbunda, nimero zayo, aho yaturutse cyangwa se igiye, aho ibikwa n'uwayigenewe. Gutanga uruhushya ngo bizajya bifata iminsi 30 nibura, ngo n'ukwezi. Abafite impushya bagomba gutanga raporo buri kwezi kuri polisi y'igihugu zigaragaza uburyo izi mbunda n'ibikoresho byazo byakoreshejwe. Niba habayeho ikibazo kigomba gutangazwa, ubwo nigitangazwa ako kanya, gitangarizwe kuri sitasiyo ya polisi yegereye aho ikibazo cyabereye. Polisi n'iyi minisiteri bazakora cyangwa se ngo bazajya bakora igenzura rimwe mu mezi 6, bashobore no kongeraho irindi ryihutirwa igihe bibaye ngombwa. Ubwo ni irindi genzura. Iyo usabye impushya atatanze amakuru nyayo arenze ku mategeko nyine cyangwa hagaragaye impamvu z'umutekano w'igihugu, impushya zishobora gusubikwa kugeza ku mezi 6 cyangwa se igafatirwa icyemezo cyo kuyamburwa burundu. Muri ibyo bihe rero imbunda zose zitwarwa na polisi. Itangazo ryashyizwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr Vincent Biruta ahagaragara ryatangaje ko urumva
abafite imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo mbere y'aya mabwiriza bahawe igihe cy'amezi 6 ngo babe bubahirije ibyo amategeko mashya ateganya. Ubwo rero amabwiriza ateganya ko umuntu cyangwa sosiyete itunze imbunda izaba ifite inshingano yo kwishyura ibijyanye no gusenya no gutwika imbunda zishaje cyangwa se zitagikora. Nibyo ngibyo byo kubikiriza byo nta birimo. Hanyuma rero ikindi twagarukaho, Perezida Kagame ndetse akaba intore zirusha intambwe. Bakubajije icyo cyuzi kuri Perezida Kagame bavuga iki bwana Jarimura? Ni umugaba mukuru w'ikirenga ingabo z'u Rwanda. Yego, intwari y'abanyarwanda. Umutabazi. Urukundo rw'u Rwanda. Yego, yes, Perezida Paul Kagame rero yakiriye umuyobozi w'urwego rwa Loni rushinzwe kugenzura itunganywa ry'ingufu za nuclear, International Atomic Energy Agency. Ni IAEA, yitwa Rafael Mariano Grossi. Baganira ku ngingo zitandukanye zijyanye no kubyaza umusaruro izi ngufu. Magingo ngaya uyu Rafael Mariano Grossi ari mu Rwanda aho yitabiriye inama izwi nka Nuclear Energy Innovation Summit for Africa. Ni NESIA 2025. Imaze iminsi rero ibiri iri kubera i Kigali mu Rwanda, iri guhuza inzobere zo mu bihugu 30 higwa rero kubyaza umusaruro ingufu za nuclear cyane cyane kureba uko zabyazwa amashanyarazi hifashishijwe inganda nto zizwi nka small modular na micro reactors cyangwa se SMR. Hanyuma rero itangazo ibiro by'umukuru w'igihugu byanyujije kuri X rigira riti baganiriye ku bushobozi bw'ingufu za nuclear mu iterambere ry'ubukungu ndetse n'intambwe u Rwanda rwateye mu gukoresha imbunda zangiye mu kanwa, ahubwo mu gukoresha inganda nto za small modular and micro reactors. SMR ni inganda rero nto zitanga amashanyarazi aturutse ku ngufu za nuclear. Uruganda rumwe rushobora gutanga umuriro wa megawate 100 gusubira hejuru. Ni inganda zishobora kandi gushyirwa ahantu hato nko ku buso bwa hegitari 15 cyangwa 50, zigakorwaho n'abakozi barenga 230 ndetse niba za kwimurwa mu bice byitaruye imijyi. Ni inganda kandi zatangiye bigaragara ko zifite uburyo bwo kutangiza ibidukikije, kuko nk'ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango ushinzwe ikoreshwa rya nuclear ku isi hose, World Nuclear Association, bwagaragaje ko ikoreshwa ry'izi ngufu rigabanya toni 29 z'umwuka uhumanya ikirere kuri gigawati mu isaha. Ubwo rero urumva u Rwanda rufite gahunda ko bitarenze mu mwaka 2030 ruzaba rufite bene urwo ruganda rutanga amashanyarazi akomoka ku ngufu za nuclear, ndetse biteganywa ko mu mwaka 2028 ruzaba rwabonye abakozi bose basabwa. Amashanyarazi aturutse ku ngufu za nuclear aboneka hifashishijwe ubutare bwa uranium. Bafata uranium bakayitunganya bakayitunganya atome zayo zikitandukanya ku buryo zitanga ubushyuhe, ibizwi nka fission nuclear. Hanyuma ubwo bushyuhe nibwo bifashisha bagashyushya amazi akavamo umwuka, wa mwuka akaba ari wo wayobora mu mashini ugatanga amashanyarazi, aho hashyuhirizwa amazi, niyo rero nuclear reactors. Hanyuma SMR zikenera amazi make ugereranyije n'akenerwa hakorwa amashanyarazi asanzwe. Uru Rwanda rero rumaze igihe rufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo iryo koranabuhanga rigerweho. Nko mu mwaka wa 2023 rwasinye amasezerano ya Dual Fluid Energy Inc. yanditswe mu Budage no muri Canada kugira ngo ikorere igerageza rya nuclear reactor mu Rwanda. Ubwo rero ibyo
byajyanye no gufatanya n'ibindi bigo byo mu Burusiya no muri Amerika kugira ngo hibandwe ku gukora iyi SMR. Uranium kandi itanga amashanyarazi menshi ku ngano nto, ndetse koko grama imwe yayo ishobora gutanga megawate imwe ku munsi. Ni ukuvuga ngo ni ingufu zingana n'izatangwa na toni 3 z'amakara. Yego. Kugeza ubu ngubu rero ubaye utangije ikiro kimwe cya uranium wabona byibuze umuriro ungana na megawate 1000. Ni umuriro mu Rwanda kugeza ubu ngubu utarahagera, kuko inganda zitunganya amashanyarazi mu Rwanda zigeze ku bushobozi bwa megawate 446. Icyakora Rafael Mario Grossi yatangaje ko u Rwanda ngo ari urugero rushobora kuba ari urugero rwiza rushobora kuba rwashobora ibi bijyanye no kubyaza umusaruro izi ngufu za nucleaire. Avuga ko rero kubyaza ingufu ngo ari umusaruro hagamijwe amahoro ndetse hisunzwe n'ikoranabuhanga rigezweho. Ati ni ibintu bigezweho ku isi hose. Yongeyeho ko nta mpamvu n'imwe ifatika yatuma Afurika isigara inyuma mu bijyanye no kubyaza umusaruro ingufu za nucleaire, na cyane ko ari umugabane ufite umutungo kamere wafasha muri urwo rwego. Ati ikoranabuhanga riri kuduha ibisobanuro, ati riduha andi mahitamo, ati tutigeze tubona. Ati kuri ubu ngubu niyo mpamvu abantu benshi barishishikariye iri koranabuhanga, aho bashishikariye SMR. Iryo koranabuhanga rero rifite akamaro ko kuba izo nganda zakwimurwa, kuba zanakwigonderwa n'ibindi, ubwo ni ukuvuga ngo zagurwa. Ati ntako bisa kuba rero dufite aya mahitamo. Yes, ni ibyo ngibyo mu bigaragara ibintu byiza u Rwanda ruri kugenda rukora. Yego. Ubwo rero turaza kureba ubwo iminsi 2 rero umunsi wa nyuma n'uyu nguyu, ubwo yafunguraga iyi nama, cyangwa umunsi w'ejo nibwo bya ubwo yafunguraga iyi nama nyine n'ubundi. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yanavuze ko muri 2025 u Rwanda ruzaba rukeneye hafi gigawate 5 z'amashanyarazi. Avuga ko ari impamvu u Rwanda rwishingikirije izi ngufu za nucleaire. Bakubyibuza icyizere cyane. Yes, tunyukiye mu gihugu cya Uganda turebera hamwe naho ibiri kuvugwayo, tunanyarukira hakurya y'inyanja ngari. Muri Uganda Perezida Museveni ibintu byamubayeho nawe yumiwe. Yatangaje ibihuha. Yatangaje ubu yarazi ko uwo yabitse yaboze. None yarakuze. Ni Perezida Museveni rwose, ariko wabeshya amakuru y'ubutasi yabizize. Nyuma y'imyaka 2 Perezida Museveni Kaguta wa Uganda atangaje ko ingabo z'iki gihugu ziciye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umukuru w'umutwe w'iterabwoba wa ADF, byamenyekanye ko akiri muzima. Muri Nzeri 2023 nibwo Museveni yatangaje ko ingabo za Uganda ziciye Medi Kalubo mu gitero cy'indege cyagabwe ku birindiro by'uyu mutwe wa ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yatangarije kuri televiziyo y'igihugu nyuma yo kubibwirwa na Major General James Birungi wari ukuriye ubutasi bwa gisirikare muri Uganda. Icyakora nyuma y'imyaka 2 Perezida Museveni abitse Medi Kalubo, byamenyekanye ko uyu mukuru wa ADF atigeze yicwa. Ni amakuru rero yamenyekanye nyuma y'itagwa muri yombi ry'uwitwa Sheikh Hamza Liavala ukekwaho gukorana bya hafi na ADF, akaba yaranahaga inzego z'umutekano za Uganda amakuru yerekeye uriya mutwe. Liavala yataye muri yombi n'igisirikare cya Uganda ashinjwa kugiha amakuru y'ubutasi y'ibinyoma. Umwe mu bashinzwe umutekano muri Uganda yasobanuye ko Sheikh Liavala yari yaramaze kubaka icyizere hagati ye n'abashinzwe ubutasi, kuko yabahaga amakuru ya ADF atapfa kugerwaho n'uwari we wese. Gusa ngo byagaragaye ko icyizere yagiriwe rwose yagikoresheje mu kuyobya abashinzwe ubutasi n'abategura ibikorwa byo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba bya ADF, kugeza ubwo atanga amakuru atariyo yatumye Perezida Museveni
abeshya abanya-Uganda. Amakuru rero avuga ko nyuma y'uko Museveni yari yaramaze kubika Medi Nkalubo byaje kumenyekana ko rwose akiriho ndetse ko yakomeje kuyobora ibikorwa by'iterabwoba bya ADF mu burasirazuba bwa Congo. Ubwo Sheikh Iliavala yatabwaga muri yombi, igisirikare cya Uganda cyamushinje kwifashishwa na Nkalubo mu kubeshya ubutasi ko yishwe. Ukraine yagabye igitero na drone ku ruganda rw'igisirikare cy'Uburusiya. Tugana ku musozo bwa Najarimura. Yego, ni Ukraine kabisa yongeye kugaba igitero gikomeye ikoresheje indege za drone ku ruganda rw'igisirikare cya Isheviski mu Burusiya. Hagati hari intera ingana na kilometero 1000 uvuye ku mupaka wa Ukraine n'Uburusiya. Uru ruganda rero ruzwi nka Kupol Electronic Plant, rukora ibikoresho birimo Tor missile, radari ndetse n'imbunda zirinda indege. Igitero cyanahitanye abantu bagera kuri 3, abandi 45 barakomereka, harimo na 6 barembye kuko byatangajwe n'umuyobozi w'intara ya Admytsia. Amashusho rero yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana ibi bisasu bituruka hejuru y'inyubako y'uru ruganda, hagakurikiraho umwotsi mwinshi mu kirere. Uruhande rwa Ukraine rwatangaje ko izi drone zageraga kuri 2 z'urwego rw'umutekano CBU zaturutse kure mu birometero 1300 zikagera ku ruganda, bagamije kuhungabanya ubushobozi bw'inganda z'intambara zikora intwaro zikomeye cyane z'Uburusiya. Hizewe ko ngo bashaka gukoma mu nkokora igisirikare cy'Uburusiya cyangwa bashaka kugicubya. N'ubwa kabiri uru ruganda rugabyeho igitero kuva mu Gushyingo, ariko iki gitero cya mbere cyahitanye ubuzima bw'abantu gusa. Ni mu gihe Ukraine yagabye iki gitero ku Burusiya, nayo Uburusiya nabwo bwahise bwohereza ibindi bisasu byinshi. Kuko mu mpera z'iki cyumweru gishize nibwo bagabye ibitero 537 kuri Ukraine, harimo no mu murwa mukuru Kiev, utibagiwe n'ahitwa Lviv. Ni umujyi wa kabiri kuri Kiev. Ubwo tuvuga ko intambara yubuye, bari bamaze iminsi bicecetse yubuye. Nako kandi andi makuru aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump yateguje gusubiza Elon Musk iwabo muri Afurika y'Epfo. Ngo kubera ko Trump yatangaje ko ashobora kwirukana uyu mujejeta faranga Elon Musk. Ese byashoboka? Ndubona yagiye bitangaza. Trump rero na Musk bari inshuti pe. Bapfuye iki rero? Yanamushyigikiye cyane mu matora. Elon Musk bamaze iminsi rero barebana y'ingwe bapfa ingingo y'umushinga w'ingengo y'imari ikuraho inkunganire y'umusoro ku modoka zikoresha amashanyarazi zikorwa n'Abanyamerika. Mu gihe umwuka mubi rero hagati yabo wasaga n'uwacubye, wongeye gufata indi ntera mu minsi ishize ubwo uyu muherwe yibasiraga Donald Trump amushinja politike izarushaho kuganisha igihugu mu myenda ndetse n'ubushomeri. Ni amagambo Elon Musk yavuze ku wa gatandatu tariki 28/2025 agaruka ku mushinga w'itegeko ujyanye n'ibyo Amerika ishora ndetse n'amafaranga. Magingo aya ngaya rero kugeza ubu ngubu Donald Trump aravuga ko ashobora gusubiza Elon Musk iwabo muri Afurika y'Epfo kubera ubushotoranyi ari kugenda amukorera. Ndetse Trump mu butumwa yabanje kwandika ku rubuga rwe rwa Truth Social agaragaza ko Elon Musk amaze igihe yiriza kandi ariwe muntu wa mbere kurusha abandi wagiye uhabwa inkunganire nubwo ari kuyirwanya. Avuga ko kugeza ubu ngubu ngo hatabayeho nkunganire bishoboka ko yakabaye yaranafunze imiryango agasubira iwabo muri Afurika y'Epfo, atari ko ngiye kubimukorera. Ngayo nguko rero, reka tubashimire cyane. Gushimire cyane bwana Nsanzimfura Jarimura. Bakoze cyane bwana Fagi Kayinamura. Dushimire cyane abakunzi bacu. Amakuru n'ibiganiro byo nakagaruka.